Naleriyaum Osati moɗon o tooli moɗon e nde ɗo nokkure meɗen. Haray kala seeniɓe ɓen e nokku kala ka ɓe ɓamori, e nokku kala ka ɓe ƴewtiri ɗo, haray ɓe wiya ko tooli maɓɓe e inde imamuɓe ɓen e juulirde ɗo e mawɓe juulirde nden jogi e konsayeɓe ɓen haa e salliɓe ɓen haa e ardiɓe ɓen ka dawla. Haray simi ƴetti ɗo mikoro on, haray ko sannugol on, tolna on, werna on fi heɗitagol nde ɗo yewtere diina yankore tawnde mina hertornde yoga tawa yoga tawaka la yakussu ba'dan duna ba'd innama ya'ummu al-jami'. Al-ukhuwatu fillah, siɗɗoyagal ngal ka diina Allah. Haray ko ɗum ɓe woni ɓe sugi ma kangol en ɓe hiirira en e oɗo kikiɗe. Haray miɗen toro mo kanko subhanahu wa ta'ala toreteɗo yo o longimɓe ko ɓuri moƴƴude e ko hiɓɓe makana jama seeniɓe ɗo ɓen tawa ɓe naftoray ɗum wonana ɓe kadi sabu heɓugol visa aljanna. Ko noon kadi enen kadi Allah okkor en gelol heɗol ko wona e maakede on newnana en nattorgol ko wona e yewtede ko. Haray ɓeɗo o ganiyun ani ta'arif. Haray min miɗo andi ɓe mi ala e naatugol ɗo fi rihlaji maɓɓe da mi talabel ilm o eɗen inna ɗum miɗen andi ko on ɓen Ustad Muhammad Diallo. Haray ɓen toro Allah tabaraka wa ta'ala yo o nafiri en gandal maɓɓe ngal, o newnana ɓe kadi gaynitagol lowre nde ɓe fuɗɗi nden ɓe hewtita ka leydi men ɗo ɓe nafa julɓe ɓen ɓe wona sabu diina kan semba. Haray onon kadi seeniɓe ɗo min jarni on, mi weltanike on moƴƴa. Kadi noon onon ɗo owgina dollar nanɗon no sende ɗo ma yoro, wona tumbe leydi, wona somnaɗo, wona resineede ɗo, wona postuji laamu, wona e sendeede ɗo. Ko senini on ɗo ko talaban bima inda Allahi min al-khayr wa khawfan bima indahu min ash-sharr. Ko ɗiɗo ɗiɗi tun senini on ɗo ko ɗaɓɓugol moƴƴere woni ka makko, ko ɓurugol bone ko woni ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. Haray onon kadi men weltanike on, min jarni on. En ngeli ɓe ɗo ko fowtagol ɓe arno, onon en yiɗi fowtagol ngol ko ɗum ɗo. Haray ɓen toro Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah waɗo en enen e maɓɓe fof ɓurkaɗi ka ɗo diina ha o ƴettita en inchallahu. Ka angal jutingol ɗo wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada mashkuruna. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فسرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله أن يرزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم وأن يرزقنا نهج منهج هذا الرسول الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تفضل شيخنا وأستاذنا ووالدنا ومربينا الشيخ سليمان جلو جزاه الله عما تفضل به خير الجزاء، سيكون عنوان محاضرتنا هذه الليلة بإذن الله جل وعلا حول الأخوة في الله. تلك الخلق العظيم الذي نزل في حقه آيات من كتاب الله جل وعلا ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ووعدنا الله جل وعلا لكل من سلك هذا المسلك وتخلق بهذا الخلق العظيم أنه سيثيبه وسيجازيه بأفضل وخير الجزاء عنده سبحانه وتعالى. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ليت الله جل وعلا كان الله تبدو إن ونيم نري إن أولو نيم موضوعية الإسلام دائما وأبدا إذن في اللي تنقل وكنقل كإيري تقول أولو نيم إنقل دوكل قال الله جل وعلا نيمني ودي ندو دفتره nde Allahu jalla wa ala tippini e men nde wonani so wona waajorde en, nde wonani so wona ko nde heewunde waajuuji nafoodi, waajuuji immurde ka Allahu jalla wa ala. ɗum woni nema mawɗo sanga jogotoɗa yewtere ma walla heɗitotoɗa yewtere immurde ka Allahu rabbu samawati wal ardi wa rabbul arshil azim, wona e heɗitagol ɗum, wona e jangugol ɗum, tawa fewnu ɗon a ala e yewtude nde si wona e kanko Allahu jalla wa ala. o wi en ka deftere makko teddunde ya ayyuha nnas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هيكون من
gonɗi ari on immorde ka jawma moɗon waajuji mawɗi waajuji wonanayɗi on lekki ñawndeyki fondoji moɗon ga e kala ko ŋiña ga e kala ko añini ga e kala nawnare ko fondo banu adama nawnata qur'ana no ari no woni lekki ñawndeyki ɗum tawti nde ɗo deftere allahu jalla wa ala ko nde peewal wonande on feewi torɗo nde ko nde yurmende wonande tago allahu jalla wa ala allahu sifitori nde ɗo yurmende e jiyaɓe makko ɓen fof woni julɗo woni ko hina julɗo yoni en enen gomɗinɓe moɓen jaɓi diina makko kan yurmende makko nden e dow min nelugol e meɗen nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tippina e dow meɗen nde ɗo deftere teddunde wiyetende alqur'anul karim yoni neno yoni yurmende allahu e dow men sa wattani hilla ka nder deftere a tawa yurmende makko nden kanko allahu jalla wa ala hinde yaaja nde hewta hay heferaɓe ɓe ndaari ka allahu yewtata fi ɓeeɗo yimɓe mushrikin yimɓe shirkam ɓen bakidayɓe mo ko o hannda e muɗum balɓe bakidamo e bakande nde tawata ko bakande muusunde o alda e miijitagol o alda e kalkilgol si yehi haa goɗɗo heɓɓitike o miijitike fi allahu jalla wa ala taguɗo wa o aduna ɗo tagi waɗi kambuli tagi waɓe malaa'ikaɓe ɗuuɗude e tiiɗugol maɓɓe e mawnugol tawa alaa ko hanndida allahu jalla wa ala o ɗo si wonaa ɓiɗɗo wiigol kanko kadi himo mari ɓiɗɗo wallondirteeɗo taway ko konngol mettungol oɗum waɗi nde o jantino fiiɓen ka qur'an o yowti en o sifani en fii taguuli makko goo ɗi wonaa enen tawɗi kanji kadi ɗi naniinde yewtere ɗi so'iinden so'ande ɗi heɓiinden mettande e ngol konngol bakangol e allahu jalla wa ala wi'eede allahu hino mari ɓiɗɗo allahu sifi fi ɗin taguuli makko o wi takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada nde ɓe wowluno ɗum ɗo ɓe fiɓi nde ɗo finde wonde kanko allahu jalla wa ala himo mari ɓiɗɗo ɗum mettuno ɗiɗo kambuli haa ɗi faala sekitagol metti ɗeɗo leyɗele ɗeɗo pelle haa ɗe faala lancitagol tawde ɓe bakidi allahu jalla wa ala e ɓiɗɗo allahu wi wama yanbaghi lirrahman ɗo ko waqfa jamila konngol no muusi hino tikkinamo kanko allahu jalla wa ala kono ɓay ko o yaajuɗo yurmende o jaabiɓe jaababu ye newiɗo kanko allah nde leyɗele ɗen faala sekitagol e pelle ɗen e kambuli ɗin kanko allahu jalla wa ala o wi wama yanbaghi lirrahman an yattakhida walada o baki rahma on ɗon yurmende nden e maɓɓe si wona ɗum kanko kadi so tikku no tikkire sifa ko ɗiɗa tikki kon ko kanko toon annduno ko hawtude ga o yahta e nokku goo o sifo fi maɓɓe kadi même probléme moɓe causi on laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid الله وي
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. gonɗi yeddi ɓeɗo yimɓe wiiɓe allahu ko tataɓo yimɓe tato, ko tataɓo tato, bi ma'na ɓengu on no ton, ɓiɗɗo on no ton, ko kanko allahu woni babajo on, kanko woni tammo ɓeɗo tato. allahu jaabi wa ma min ilahin illa ilahun wahid. en mbaɓe no hannuno wattande hilla ɓe anda wonde allahjo ala si wona reweteɗo goto, ɗum ko kanko rabbu samawati wal ard. kono ɓayti ko shirku billahi jalla wa ala woni ko yewtere nden ardi, a taway kala ka shirku wowla fi muɗum o jaaboto gokkun kanko allahu subhanahu wa ta'ala. kono nde o gaynuno ñaaɗugol e dow maɓɓe, o wi afala yatubuna ila allahi wa yastaghfirunahu. eɓe wonɓe bonnude nde bonnere mawde ɓe yeddira allahu jalla wa ala shirkan gonmo, e ko haɗi ɓe kan tuuba ɓe rutto ɓe insino bakkatuji maɓɓe, ɓe ndaara ɓe tawa jooma maɓɓe ko o yaafotoɗo ko o yurmete. si tawi bonnuɗo bonnere ɓurde mawnude nden jogitorama ni, tawi huwondiral makko ngal e allahu jalla wa ala ko ni wayi, haray ɗum no okka tamaru neɗɗo wonɗo bonnude koya bonnere hoy to wonde e jaka. si o wakkilike seeɗa ni, o tinnike seeɗa ni, o moƴƴini golle makko, o tuubi, o ruttike, ja kanko e oɗo ɓe wonen jaati, kanko e allahu jalla wa ala. yo allah okku en nde ɗo yurmede makko fi dunia wal akhira. ɗe duwano oɗo annabajo tedduɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, annabajo mo allahu suɓi o ɓurni e dow dendagal ko o tagi ko. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makayno ana sayyidu waladi adam wala fakhre. hey komin woni patoron, komin woni koho kala ɓiɗɗo adama, wona noon e manti woni ko mi woli ɗum, wona mantagol. ko allahu jalla wa ala ɓurnimo, ko allahu suɓimo, ko allahu towni fi makko. allahu wimo ka deftere teddunde, wa kana fadlullahi alayka azima. e ko yo muhammad andu ɓural allahu ngal e dow maɗa hingal mawɗo. kanko oɗo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam, ko honɗum wonno mission makko on, ko honɗum wonno golle makko ɗen ɗe allahu yiɗirimo, o towni fi makko, o ɓanti fi makko, ko yottingol kaaɗo diina e meɗen tawa ustali, o nodda en faade e moƴƴere kala nde allahu jalla wa ala yiɗi, o rentina en kala bone mo allahu jalla wa ala ani. wono addiri noon e hadith abdullah ibni amr ibni al-as radiyallahu anhu wa ardah, o maaki nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuno innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. abdullah ibn amr ibn al-as o maaki nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuno ala e annabajo hay e gooto nulaaɗo ado maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, si wona tawa hino waɗɗi on annabajo yottingol e mofte ɗen kala moƴƴere nde o andani ɓe, o rentina ɗen ɗon mofte makko kala bone mo o andani ɓe ka allahu jalla wa ala, fiyo ɓe heɓu moƴƴereji ɗin fof ɓe daɗa boneji ɗin fof. ko ɗum waɗi nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulano e ɗeɗo mofte, tawi ko wa makko kadi nula e meɗen, allahu jalla wa ala holliten kisa wonde e malama. laqad manna allahu ala almuminin, laqad manna allahu ala almuminin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma
wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Oɗo assurance ko Allahu jalla wa ala waɗanimo, ngal ɗo kumpital ko Allahu jalla wa ala humpiti en ngal, wonde nde Muhammadu nulano e meɗen e malama, kono ko wonande on jaɓuɗo nde ɗo maloro. Oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makayno, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نلابن صلى الله عليه وسلم بما كينو وند مفت مبدن فو بناتيك الجنة الله جل وعلا. ولنو أري رواية سلو كان نلابن صلى الله عليه وسلم بما كي ndi Allahu jalla wa ala tippino e maɓɓe, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. He ko ayo nelaɗo armaka jooma maɗa okkorama ha weltoɗa. Sahabaɓe go landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, nelaɗo ko honde tuma weltotoɗa. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi weltotako ha mi yi'a mofte an ɗen fof ka nder aljanna. Idan ko moƴƴere mawnude woni nuleede wa oɗo annabajo e meɗen. Joni noon oɗo o sifitorama oɗo sifa noddugol faade kaɗo diina Allahu jalla wa ala, laaɓana en fondo, tindina en moƴƴere kala ka nde heɓoto, rentina en bone kala ka o heɓoto. E nder duuɓi nogay e tati fewndo o feƴƴinayno tawi o woni mokko ba, o woni mawɗo, o fuɗɗike nawyugol, waɗi o yawti duuɓi 50 ɓaare makko nden nde rawni, ɓanndu ndun teddi. Kanko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ɓe heɓuno ɓanndu sakkitoɓe gurdam maɓɓe, tawi ɓe teddi kono ɓe haaɓaali, ɓe ronkaali, ɓe nennaaki mithqala darra e ɓangingol kaɗo diina Allahu jalla wa ala. Ɗo waɗi yo Allah yurme Muhammad ibnu Shihab az-Zuhri alayhi rahmatullahi ta'ala o maaki, won Imam al-Bukhari jantori noon ka kitabu tawhid fi awwali babi qawli Allahi jalla wa ala يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إيكو أيو نلادو يوتين كنولا داكم فوي مردك جوما مالا ستاي وني آتي هون ووتن دي يوتنالي هرا يوتنالي فو. إمام الزهري بمانكي من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ووأتي الله جل وعلا كن نلقل نلابن، ووأتي نلابن كيوتين نلانغل، ووأتي إنن كجابل جبلانو كن كيوتنا إمالين. kono ɓeeɗo yimɓe tawɓe ɓe faamaali oɗo maako ɓe jaɓaali ɗum, tawi ko matum ɓe sinca feddeji, ko matum ɓe sinca laawi e feekaaɗo diina. ɓe ronka yondinorgol ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi kon faade muɗum. ɓe ari noon e on ɗon noone tawi ɓe serti, no woodi woɓɓe goo arɓe wi kañum jaɓa few ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi kon. hay si tawi woni hiɓe dambi e oɗo l'islam, kono si tawi woni a jokkitike fiyaake maɓɓe on, a tawdataɓe e oɗo l'islamu wona e lasli wona e far'u, yaani gila ka bindere haa ka calɗi a taway kamɓe e l'islamu ɓe serti few. wonno nde ɗo fedde wiyetende ashi'atu rafida. hay e nokku a yurnotako laawol maɓɓe ngol tawa ko ɗo kamɓe e l'islamu on ɓe naɓidi. kala ka wi'a go'o a taway ɓe wi ɗiɗi, kala ka wi'ano rawni a taway ɓe wino ɓaw. feddeji goo ɗi tawata ko hina ɓeeɗo gooto ɓe e maɓɓe rewti laawol ɓeeɗo ngol, kono ɓe serti honto yani angal yottagol e faandunde nden.
ko nanata ɗi feddeji fof dambiɗe kaɗo dina fedde kala ko woni yawgol ko fi yirbingol ngol ɗo laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ittiri kon tigin suusi kon ittiri kon tigin suusi kon ittiri kon tigi wakkili kon ko ɗum waɗi moƴƴere nden fof mayre nafoore nden fof mayre ko angal dambitagol e laawol gooka nder diina luttaka allahu jalla wa ala wima ɗon huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hada allahu ka wima ɗon ka muslimu ka julɗo lutta ɗon hande kadi jokka hon ɗum ko wiyaɗa ko ya jokku jokka nde ɗo deftere allahu jalla wa ala jokka oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iwtira ɓaawo ɓeeɗo kohoɓe tedduɓe assalafu salih assahaba ridwanullahi alayhim waɗi ko ɗum ɗo woni ko jokkete ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كلا أنت لندي الله ينولا مكة كلا أنت جوكلو لا والغوكو هنا لا والغول صحابة بورنو إدومو الله جل وعلا ويمي جوكي نيمو كونكو وجوكي يعني مي أتي دايمو إكونكو وجوكي نيند دانغال مينادو يمو كييته وسوما كان ييته تون هاراي كدي بوني لوتو دما ودال مسلمي جوبي تيدوبي كو واسيي نجانو لوتي دون دو تون e jemma men on haray en hiiri sen immodi e oɗo faamu sen immodi e ngal ɗo kumpital wonde ala laawol nafaygol lumbinoyengol si wona laawol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ngol ɗo sincuno ngol kadi diina ka o wonno kan e muɗum kanko e sahabaɓe makko ɓen wono ardi noon e hadith anas ibne malik radiallahu anhu وقد رواه غيره جمع من الصحابة كمعاوية وجابر وغيرهم من الصحابة نلاقي صلى الله عليه وسلم كلماته افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة بماك كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي نلانو صلى الله عليه وسلم بماك مفتما بدين فتشتو فتش بسندي تتو بجوك لاوي لاوي wano yileten ni hande laawi kaari en minen komin kaari en minen komin kaari en tawa gooto be no ƴetti goɗɗo ardini yeeso muɗum wi ko ɗo woni hoore oɗo jama e fof ɓe noddite o inde on ɗo nden en ala jantade indede ɓay hino ɗuuɗi sina hara koye waɗu fas mo kala no waɗi goɗɗo yeeso minen komin kaarijo ɓe fof ɓe noddite on ɗon on ɗon si o wowli konngol allah yongol konngol makko feppondir e maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si wonaa ɗum himɓe wakkili accugol maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴetta konngol on ɗon ngol ɗum ko perdi moolanande allah wi on ko addirno oɗo ko yurmede meɗen honde tuma accata yurmede arde man en jokka goɗɗo ngo ko annda fi mum gonga meɗe yewta ɗe balɗe goɗɗo go wi suka harɓeɗe nde rihla meɗe yewta e nder oto o wi kanko ko mafinimo ko ɓe yimɓe toreteɓe du'a ɓe yimɓe wugganteɓe tore du'a ɓe kan ayata hay goto mo ɓe tori du'a kamɓe ɓe jooɗi a wi'en ɓe haldidanoma yani a wi'en kamɓe ɓe asirananoma lannin jooɗi hato jinɗo wowi aro ha e maɓɓe kono kamɓe ayata hay mut ayata hay ɓe mi kamɓe kadi ɓen ɓe wakki cawdu yowgo ɗaɓɓoya du'a ɗum no hulɓini banu adam goɗɗo to yaw ha waɗayna hoore mum diina kan koko ɓeɗo wonno kon e muɗum assahaba ridwanullahi alayhim ɓeɗo sahabaɓe ɓe fijano ɓe derfano ɓe wakkilanino kaɗo diina allahu jalla wa ala hattirde e wakkilande
ko ɗum waɗi si allahu yowti fi maɓɓe fewndu gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu holli wonde ɓeɗo sahabaɓe koɓe kelluɓe e gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayeje jellu jippi e nelaɗo ka allahu yowtata fi ɓe holla fi maɓɓe weeɗita fi maɓɓe holla ɓe wonde koɓe yaafaɓe koɓe yahlaɓe ñande tawno ɓe ndaari kala koɓe wawata waɗangol diina kam ɓe waɗi ɓe ƴetti ɓe ɓiiri lakkere maɓɓe nen ɓe yangi ɓe ƴetti jawle maɓɓe ɗen ɓe financi ɓe acci butikaji maɓɓe sonnaɓe maɓɓe kala ko ɓe mari fii kurkanagol kaɗo diina allahu jalla wa ala ɓe iwtire ɓawo oɗo annabajo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ɓayti ɓe golli ɓe tinnike ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe tori allahu tun allahu o wi o jaɓi kala ko ɓe tori woni neɗɗo kadi perduɗo few ko neɗɗo accuɗo tawi ala golle si wona iwitirgol ɓawo ɓe ɗo ñiñugol ɓe aybingol ɓeɗo ɓe gollani kaɗo dina allahu jalla wa ala ñande ɓe torinomo kanko allahu subhanahu wa taala ɓe wi rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad allahu jalla wa ala ko wattani ɓe yeeso ɗon ko fastajaba lahum rabbuhum nde ɓe tonuno sokeje maɓɓe ɗen ɓe wi allah minen nde min yii noddayɗo faade e maɗa min andanoma min yii wonɗo min wolande min fi maɗa yewta min fi maɗa wonde ko a woni allahu rabbu samawati wal ard nde o noddunomin faade e maɗa o andini min fi maɗa o jokkini min ko faalaɗa kon min jaɓi min jokki nde min wanno ɗum ɗo min torike ma allahu yaafano min kala ko min falji kala ko min bonni accan min kala ko min bonnuma allahu jalla wa ala wi fastajaba lahum rabbuhum jooma maɓɓe wi mi jaɓi ko kanko bonna si bonnere no toon ko kanko bonna si yaafoto ko kanko yaafoto e ɗum noon o wi o yaafike gila gaɗen honto probléme o mande kadi ko ɗum waɗi cheikh l'islam bin taymiyya rahmatullahi alayhi ɓe maaki ala e fedde nde tawata niwre no e laawol mayre ha hewti nde fedde wiyata nde no tukka sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam par ce que kamɓe ko honto cheytan majjiniri ɓe ko montugol ka hakkille maɓɓe ka fondo maɓɓe faamugol ko homɓe woni ɓe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndaare qissa hawni waɗɗo fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe ɗiɗo deyaɓe kibaru sahaba ɓurɓe mawnude sahaba khalid ibnul walid sayfullahi almaslul e abdourahman ibnu auf radiallahu anhum ajmain hiɓe yewta kamɓe ɗiɗo ko neɗɗo oɗo ko njulajo newiɗo mo tawata ko andi wo ko newende oɗo ko généraux jo ko commandant jo ko andi wo ko guere kanko ko guere tum andi khalid ibn walid o waɗi o woleno o manto o inna ma husimtu fi jahiliyati wala islam ha hande mi naataɗi e guere mi foola ko waɗi nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam imminno sahaba ɓen ka khadwatu mu'ta tawi khalid hino naati pet kal islamu e balle arani makko ɗe o naati kal islam e hino ko commandant ko généraux kono tawi toon sahabaɓe additiɓe mo kal islam tawi o wawata dirigeude opération o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yahe si tawi woni on yahi ka guere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yo zeyd ƴettu drapeau ko kanko woni commandant armée ɗe nelaɗo ɓe maaki si tawi woni zeyd warama yo jafar ƴettu ɓiɗɗo bakko maɓɓe nelaɗo ɓe maaki si tawi woni jafar walama yo abdoullahi ibnu rawaha ƴettu si tawi on ɗon waroyama yo goɗɗo goo ƴettu nelaɗo toɗɗaki ɗo ko karo ko ɓe maaki fokkitugol ɓen sahabaɓe ɗen guere ɗum no holluno sellugol imanu maɓɓe
par ce que nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no makiri ni hari hollino wonde si ɓe yahi ko tomɓe mayata ɓeɓe ɓe nelaɗo maki ɗo fof si kaari mayi yo kaari ƴettu tawi nde ñande ko ma on maya no par ce que allahu jalla wala humbitiɓe kono ɗo yiltade sahaba ɓe immiɓe piira zeyd no hikki yeeso piira yehi ha zeyd ndagawal fiɗum o yani yannugol makko drapeau julɓe ɓe waalo e leydi jafar ibne abi talib waɗi o ƴetti drapeau o yolli e nder gere ɗen ndagaji no wuuɗa kaafaji no buge puccoli no irta nduggu ɓe jokki ha nde wotere kanko kadi o fiɗa ndagawal o nangi drapeau o towni ka jungo makko ñaamo tawi heferaɓe no huuɓi mo ɓe soppi mo jungo ñaamo ngon o teɓɓitori drapeau jungo nano ngon ɓe soppi ngon ɗon tawi wakkilaki drapeau mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jonni mo o yana o ɓisi drapeau ka dande makko ɓe taƴi mo dande abdoullahi ibne rawaha wari o ƴetti drapeau wonali seeɗa kanko kadi o wona khalid ibnul walid jogi o ƴetti drapeau nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi no jooɗi hakkunde sahaba ɓen nelaɗo maaki istahfiru li ihwanikum nelaɗo maaki kaarijo warama kaari ƴetti kaari wara kaari ƴetti kaari wara nelaɗo maaki wa qad akhada rayata sayfun min suyufillah tawi ɗum ko khalid ibnul walid khalid oɗo mo nelaɗo maaki ko sayfullah ko kafa allah oɗo e abdourahman ibnu auf ɓe jooɗi hiɓe yowta hakkude maɓɓe no mi holli ɗo ni hiɓe serti kamɓe ɗiɗi oɗo ko njulaɗo oɗo ko militaire ɓe serti khalid no ñaaɗi nde odere toon o wowli konngol ngol muusi abdourahman ibnu auf o ronki wawtude o yehi o wulliti ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo khalid wi'ilam hunde kaari ɗum waɗanakilam ɓayti o yeetike ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo no anduno o homboni abdourahman bun auf ko homboni o neɗɗo mo tawata no jeeya e yimɓe tawayɓe ko min al asharati al mubashirina bil janna tawa si ɓe darike nden ñande hino jeeya e golleji maɓɓe fo taw ko wattete ɗum e peesirgal makko taw himo woni sabu woɓɓe ko naati l'islam taw ɓen ko jeeyaɓe min al mubashirina bil janna wa khalid ibnul walid ko sayfullah ɓeɗo ɗiɗo yeddodiri ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti abdourahman bun auf wowlani nelaɗo ɗo wonde khalid yowtimo konngol ko wettinani mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la tasubbu ashabi ɓe maaki fa walladi nafsi biyadih law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadikum wala nasifa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hey wota on yenno sahabaɓe am ɓen comme nelaɗo no yowtude nden ñande ko sahabajo go khalid ibn walid kadi na sahabajo fof ko khalid ibn walid nelaɗo on yowtude kono nelaɗo hari no jeeyano e needi ko allah waɗani ɓe kon si tawi no hiɓe haɗude goɗɗo e mbatuɓe natano an ɓe makayno tu yewtere am ko ɓuri hewude ko nelaɗo maki la tasubbu ashabi hey woto yenno sahabaɓe am ɓen ande ɓe sahabaɓe an si tawi woni goɗɗo e moɗon ƴetti wa fello uhudi tew kañƴe o itti sadaka fi sabilillah goɗɗo ɓe sahabaɓe an ƴetti beru juuɗe makko ɗiɗi tew ma beru jungo tew o itti sadaka fi sabilillah goɗɗo e mon ittuɗo kañƴe on fello tew kañƴe fottata e makko baraade hara mo ɓuri o tigi baraade billahi alaykum si tawi woni hakkunde abdourahman bun auf e khalid ibnul walid urdiri ni honɗum mbiɗon fi jooɗi ɗo hannde wiyennaɓe sahaba no tukka ɓe no wiya ɓe ko naafiki no wiya ɓe ko heeferaɓe no aybina ɓe o waɗi ɗum o waɗi ɗum o waɗi ɗum nden fedde ɗo nde saakike
yo allah dandu en boni ko nde ɗo wendi ko yo allah woɗɗin ɓen gureji men ɗi yollitagol e ko ɓe yolli ko kamɓe kadi yo allahu jalla wa ala fewniɓe yo allah cintinɓe yennugol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tini yewtere nden no nde wonno yaarude ko yewtere ko hirde diina mi wayi was tawi woni ko hirde waynodiral ha joni e ronku naatangol ko faalaɗen kon tigi tigi yewtugol fingol ɗo giggol fi allahu jalla wa ala ɗe nganndi noon ko a deftere allahu jalla wa ala ɗum no wari ko heewi ko allahu jantoto fi ngal ɗo siɗɗo yaagal ka diina wono wiide en noon ko deftere makko teddunde innama almuminuna ihwa fa aslihu bayna akhawaytikum allahu jalla wa ala o wi ande ɓeɗo gonɗinɓe koɓe siɓɓe moƴƴine siɗɗanka ko ngun hakkundeji moɗon gonɗinɓe ɓe koɓe siɓɓe allahu jalla wa ala wi moƴƴine siɗɗanka ko ngun hakkundeji moɗon wa kadalika o yowti en fi oɗo nema siɗɗo yaagal kanko allahu jalla wa ala o holli wonde ɗum ɗo o nema immorde ka makko nde goɗɗo heɓata fondo tawa ko fondo yaajango siɓɓe makko ɓen tawa wona o neɗɗo taƴotoɗo wona o neɗɗo haɓowo wona o neɗɗo ño'owo wona o neɗɗo piyowo wona o neɗɗo lorrowo siɗɗo makko julɗo allahu jalla wa ala wi wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum idan si tawi woni en ƴetti dendangal ko woni kon ka leydi e ngaluuji e jawle en dépensi fiyo ngal ɗo siɗɗo yaagal wonu e jaka en wawata tabintinde ɗum en wawata wadde ngal ɗo siɗɗo yaagal hakkundeji meɗen si wona si allahu jalla wa ala favorike en yurmede makko nden e moƴƴere makko nden e dow meɗen idan si tawi woni waɗiri ni hare no hani ko wattanen hilla e ngal ɗo siɗɗo yaagal ande wonde ɗum ɗo ko kalifu mo allahu jalla wa ala halfini en ko mas'uliya ko responsabilité meɗen mo duwaɗen daranade gooto kala hiwa siɗɗo yaagal ngal hakkunde makko e julɗo ɗimmo makko hara on tigi o suɓaali o sendindirali wota wonu yiɗiray to yimɓe ɓen sabu mbaadi ndin ko menen ɓaleɓe ɓen ko menen daneɓe ɓen ko menen kaari en si tawi woni giggol ngol ko non ngol woniri hara e ha joni a yiɗirali fi allahu jalla wa ala wota wonu kadi yiɗiray to yimɓe ɓen ɗengal ngal ko menen wowlata hunde wotere komin ɗengal gotal komin leñol gotol komin iwdi wotiri komin lasri wotiri ngol giggol wona giggol fi allah woni ngol giggol ngol nafata hay hunde amara baraji makkol hoya wakkilo tawa sa yiɗayi yiɗira fi allahu jalla wa ala tawa kadi si tawi woni a añayi hara ko fi allahu jalla wa ala kadi woni ko añirta ko ɗum ɗo woni giggol ɗaɓɓangol ngol ngol ɗo giggol ñande ngol heɓi hara hingol mari avantage hingol mari yani koynete ko moƴƴere ka aduna ɗo e ka lahara kadi ka aduna ɗo hiɗa mari moƴƴere bi ma'ana koynete ko yaajugol fondo faggitagol moƴƴereji e renagol kadi e lorrugol tago allahu jalla wa ala waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewti en fi yimɓe perdeɓe ɓe ñande darngal ko ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe nooti wonde koɓe julɓe ka diina kono tawa ɓe rena ngal ɗo siɗɗo yaagal tawa ɓe renali ngal ɗo nene goto yaagal ka diina an hiɗa wuuri hakkunde siɓɓe maɗa julɓe a ama lorrugol hay goto ñokkondo maɗa on wondiɗɗo maɗa on kala ngal heɓuɗa feere ngal lorriramo hara hiɗa wakkili a lorray on tigi an oɗo diina maɗa kan haray ka hulɓini ilaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka hadithu lmuflis hadithu abi hurairata radiallahu anhu nelaɗo make atadruna man almuflis qalu almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وحج وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا
وأكل مال هذا بماكي فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته نلالو صلى الله عليه وسلم بماكي إنه عندي كومبوني بيردو صحابة بماكي كو الله ونلالو مكو عندي بمي نلالو كوني بيردو كون تولو ووري كأدونا دو تو هبالي نغالو أدونا kambe be andi wonde si tawi tun goddo woni juldo hare lan ni hande kadi ko dum do wonno faamu ka sahaba be hattuno do wonde bay tunnela do ari be jabi ka do diina hande kadi perdudo ala e mabbe ko dum wadi denela do landinobe be yaari direct hella do to be ni al muflisu fina man la dirham lahu wala mata ko kala neddo wurudo e ka do diina tawa hande kadi o ala ngalu aduna hayduni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam falgiti sahaba ɓen e nde ɗo toɓre nelaɗo ɓe maaki inna almuflisa min ummati nelaɗo maaki ko woni perduɗon tigi tigi e nder mofteyan ɗen ko on arayɗo ñande dangal tawa himo juuli timmin o arda e juldele o arda e korka hooraka o arda e hajjuji o arda e zakkaji ittaali kono tawa ka wuruno ka aduna o reenaki e jiyaɓe allah ɓen o reenaali siɗɗo yaagal ngal hakkude makko e jiyaɓe allahu ɓen o ara tawa himo lorri yimɓe himo ñaamani woɓɓe jawle himo piino woɓɓe himo ñoguno woɓɓe himo waɗuno woɓɓe himo lorruno woɓɓe ɗum ɗo tawa hino no dewtondiri e hoore moƴƴi makko ɗi o golluno ɗin nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki o ɗo si tawi o darnama yeeso allahu jalla wa ala o ñaawama haa gasi ɗiɗo haqqeji ko wonno wadde jiyaɓe ɓen fof sortete moƴƴi makko ɗin jonnite jiyaɓe ɓen gooto kala mo lorrunoɗa ka aduna ɗo o ronkuɗa reenugol siɗɗo yaagal ngal hakkundeji moɗon o ronkuɗa reenugol nenugo to yaagal ngal hakkundeji moɗon ko e moƴƴi maɗa ɗin rewtoyte yawmal qiyamati fii weltingol on ɗon jonnita mo jondi makko ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi no yehi ha moƴƴi on tigin ɗin lanni tawa ha joni haqqeji ɗin no heddi nelaɗo ɓe maaki ko boneji makko ɗin ƴettete hande kadi yani boneji yimɓe ɓen ƴettete hande kadi fawe e hoore makko joni moƴƴi makko ɗin fof lannino kono o gaynali jonnitude haqqeji ɗin hande kadi allahu jalla wa ala ndaara kala mo o lorruno kala mo o waɗuno kala mo o wi'uno allahu ƴetta boneji ɓen ɗo ɗin dewta e hoore makko nelaɗo maaki ɗum ɗon tummindire e makko o ƴette o buge ka yiite jahannam idan ngal ɗo siɗɗo yaagal ko ngal nema e jaka si tawi woni a reeningal e jaka reenugol siɗɗo yaagal ngal ko reenugol golleji maɗa moƴƴi ɗin ko ɗum waɗi no wooduno woɓɓe salafu salih hari si tawi no goɗɗo waɗiɓe ɓe ndaratano bone mo on tigi waɗi ɓe on ko ɗo ɓe ɓurno en ƴoyre ande karma ko jogo o maaki inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu lfitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا جنو جوغو ماكن وودو مربي حق اللي كم من بدارو نورو أدونا بتسكيمو بتاي أرضو دو وو ألا تنغادو يا هيوني ريو دو وو ألا تنغادو يا هيوني بتسلي وو أدونا نووني لني ونملاد صلى الله عليه وسلم ماكن يا حديث ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا كلا من فالا دولاهرا تيجي 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 فالا ناتقول الجنة فالا قليجي الجنة فالا جنبقول حور العين إذا فالا والو يقول على سرر متقابلين نلاد ماكي ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا الله جل وعلا بإنك دفترة الدنيا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سفلا لاهرون سلي والودنا والودي سلف الصالح ويدن كمبه هاري ستاي وني غدو وديبه
wona bone muusuɗo ko ɓe waɗa kon ɓe darata, ɓe daara woni moƴƴere mawde ko ɓe hettata kon e on bone kon ko ɓe waɗa ɗon, ɓe wawi muññade kala waɗɗude goɗɗum. si tawi woni a faami ɗum ɗo e jaka tampitintako e wiigol kaari no añimmi, kaari no wi'immi, kaari no waɗinmi, kaari no ñoyinmi, kaari no jokkinmi, e jaa ɗum mapintama par ce que ɗa anndi kala ko on tigi wonma e waɗude e jaka o moɓantiwmi moƴƴireji ɗi hettoyta yawmal qiyama ñande tawata hiɗa hattojini ɗi moƴƴireji tigi tigi yawma la yanfau malun wala banun. e ngal ɗo siɗɗo yagal mi ala juutinde ha karmo ko anno takko an sagona mi accirayɓe ko yewtete kon fof fi muɗum hombire nde ɗo yewtere hadith nenaɗon sallllahu alayhi wa sallam kaɓe maaki nenaɗo ɓe maaki inna min ibadillahi la unasan laysu bi anbiyaa wala shuhada yaghbituhum al-anbiya'u was-shuhada'u bimakanatihim min Allah ta'ala. فانتفض الصحابة وقالوا يا رسول الله صف لنا هؤلاء أخبرنا من هم. رواية جلهم لنا. رواية في الحديث بي فجثى أعرابي على ركبتيه وقال يا رسول الله يغبطهم الأنبياء والشهداء أخبرنا من هم. نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي no e jiyaɓe allahu ɓe yimɓe allahu no mari e nder jiyaɓe makko ɓe yimɓe si tawi woni darama ka dargal ñawore nde waɗama aljanna natama allahu wernoyayɓe e werde ka nder aljanna nde werde ɗon si annabaɓe allahu ɓen haynike kaɓe werna ɗon e yannoɓe shahidi ɓen ka aduna haynike kaɓe werna ɗon ɓe nawlayɓe hakke kaɓe woni ɗon ko labba ka foti hakke kaɓe woni ɗon no wondi e nemati he ɓe no weeri dey goɗɗo naata aljanna annabajo allahu nawlamo yelo taw ko kanko wonno ka woni ɗon ɓe weerani ɓe weeri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki yahbituhum al-anbiya'u wash-shuhada bi makanatihim e riwaya go bi qurbihim min allahi ta'ala hakke ko ɓe ɓatti kon allahu jalla wa ala ko ɗum waɗi filliɗo haadi toon o wi e riwaya go wonde fa jatha arabiyun ala rukbatayhi goɗɗo goo no ɗon o faala landagol nelaɗo tawi o wata darade koyɗe makko ɗen maayi o ladi ka leydi ha o ɓatti nelaɗo o inni nelaɗo ɓe naata aljanna ɓe werne e werde annabaɓe allahu ɓe nawla ɓe kaɓe weeri toon nelaɗo maki hihi o wi nelaɗo yeetelan ko hombori o ko homɓe woni ɓe yeetimen ko homɓe woni ɓe sifuhum lana jallihim lana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki hum qawmun tahabbu fillahi hum qawmun tahabbu fillahi ala nurin min Allah. nelaɗo maki ɓen ɓe wonno yimɓe yiɗindirnoɓe tawi ko fi Allah tum woni ko ɓe yiɗindir laysa ala arhamin baynahum wala ala amwalin yataafawnaha baynahum. nelaɗo maki weddigal maɓɓe ngal hari ko fi Allah ngal wonno sabu diina kan yi'a goɗɗo ko o jon diina mo yiɗi diina mo wakkilani diina himo golla golleji diina himo finansana jawdi makko diina himo dartano kaaɗo diina o welirama sabu ɗum yiɗiramo sabu ɗum yi'a neɗɗo no tabiti e ngolɗo laawol sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbimo jarradi a yii oɗo ko ɗoftiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o welirama sabu ɗum o ɓuranama ka o dari ɗon fayda yumma goto maɗa ñande heɓuɗa ɗum hara e heɓi kunnete ko iman billahi jalla wa ala. idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɓeɗo yimɓe yiɗinirnoɓe fi allahu ko e nder werde ɓe weeroyta kono ado ɓe weeroyde nden ɗo werde taway allahu teddininoɓe teddungal goo ɓe gandi hadith sab'atu yudhilluhum allahu yawma la dhilla illa dhilluh. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wa rajulani tahabba fillah
ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi nelaɗo maki no jeeya e ɗuweteɓe e ley ɗowdi arshi allahu jalla wa ala o yawma alqiyama yimɓe wuroɓe ka aduna ɗo ɓe weldiri fi allahu jalla wa ala ɓe serti kadi e dow weldigal fi allahu jalla wa ala mi torki allahu subhanahu wa taala yo warsike ngol ɗo diggol warsike renugol nene go to yagal hakkundeji meɗen o itta kala ko woni e fonno meɗen koto e konnako e hasidaɓo e ko nanditata ɗum yo allahu jalla wa ala tabbitin kaɗo dina no yiɗiri no mo yarli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقوم قلنا هذا اليوم مقول وبواو بالماكود حمد بمن ماكود كريم الشيخ فضيلة الشيخ الأستاذ الوالد المربي الشيخ سليمان جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. haray musidɓe tedduɓe ko en fof nanide nde ɗo yewtere ko e ɗengal meɗen nde yewta. haray min miɗo inna mi wi'ali ko enen tun arsikadey kono ɗen jeeya e arsikaɓe ɓen. yewtere hina ɗuɗugol moɓiɓe ɓe wona be tun yewto wontano towi alluwa ko yewtere yewtane nden neɗɗo ndarata. haray ɗe ayeje ɗe ɓe jangani en ɗo almaqru ala masami'ikum ɗeɗo hiɗe tindina ko honɗum woni programme maɓɓe on bimana lowre nde ɓe woni jangude nden ko honɗum. mawɓe meɗen makay sa yehi ka wuro sa faala fottude joma wuro ngon ko kosan landotoɗa na tiru sina ɗum ɓe raɗotomo. haray wallahi miɗo weltorani ɗum ɗon jami islamia faa koka annduɗa ɗon sifotoɗa ko lowɗa wo ko lowɗa ko mustawa ma woni tadanni wo a tawa piiji ɗiɗi ɗiɗo jannuɓe maɓen ko ɗiɓe ne'ayma e mum tawhid e sunna. kala mo yiɗa ɗiɗo ɗiɗi on fotata. so yi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yimɓe laawi ɓe yiɗamo mo jogii kaaƴe lampura kala ka ɓe liili asetije maɓɓe ɗin e weeruji maɓɓe ɗin ko ɗon o lampoto. se ndaari ɗo alminhaju sunna ma dar'u ta'arudi al-aqlu wan-naql ɗeɗo defte ɗiɗi a ndaaray tawa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah haqqille ɗe Allah okki mo ɗe e faamu mo Allah okki mo e faamugol mo ɓe ndeɗo fedde nde ɓeɗo yewti fii muɗum haray hino yaaji moƴƴa. ko ɗum Imamu Shafi'i rahimahullah o maaki wondema law kanat rafida tuyuran lakanu mada rukama wo sinno
rafida shi'a rafida ko colli wonno andi colli ɗi gan no mari façon ji façon waɗi goɗɗo ɗum ko goɗɗo woni loyi woyata wañi o fellal wo wona gaboɓe wonayno wona mboodo ko killi kokko colino toon mbula o wi juuta hunde ko wi mi haya hande goɗɗo yahaali waño fuuta o huulani killi kokko moodi o accaaɗi ɓe haray mi weltanike jallo moƴƴa ɗo siko riyalɓe addorno ɗo hay imamu ɓen ka juulilde ɗo tum heɓatano ɓe o watano sendande ɓe ko wakkili wo fo heɓa wodayno faɗi kono sendango ɗe enen ɗo fuu heɓen ha yonne nattore oɗo waɗi wasiɓɓe julɓe gando goto mo tawata saudi e aduna on de min nata fo kono buyno jaɓi no rekonisi gandal makko ngo Cheikh Mouhammad Mokhtar Shengueti o maaki wo kala ko ɗaɓɓete kon ko ɓuri moƴƴude ko ɗaɓɓete kon fof ko indi ko gandal wonde o si goɗɗon ɗaɓɓude gandal wallum kala no heɓirta feere waɗi noon si ko heɓi ko kanko ko fof o ɗaɓɓani si goɗɗo yehi ɗo mene mi yano Angola woɓɓe mon e yiidano nam mi yano Angola wama adaraka ma Angola karawi min saako amen on ko ɓeygure amen nden andi fi mayre ɓeygure amen nden andi fi saako on andi fi yaadu amen kono gandal kañum ko fof wonɗa ɗaɓɓande jawdi noon wona fof wonɗa ɗaɓɓa min mi ala fergitide toɓɓere nde o fendi ha moƴƴi ka noppi men nden waɗi min mi heɗi nde mi faami moƴƴa haray ko honndu mi faala wiide arabuɓe wiye la tasal an chey fasal an sababi kota lando fi hunde lando sabu mayro to joni mi wiide ko honɗum addi on ɗo ara mi falti ka pula komi do ayde ko sabu honɗum addi on ɗo yo ko sabu heɗagol yewtere honɗum diina so yi ɓe sammini ka noppi men ɗo ko waweten weltorde faama sabu on no ton min mi sikka ɓe kartani tum ɓe jindi ɗo ɓe ƴawri ɓe tippori ɓe yaari ɗa ɓe follo fallanni ɓe wawi yewtude ɗum ɗo hay iɗen weltani ndiɗo leydi mamlaka waɗi noon wallahi ɓe wonani en sabu ha piiji buy feeñi ka men ɗo ɗin ɗon hande ɗi wela yerginde hande a yahay Fuuta Jallo tawa goɗɗo no yewta fi tawhid no yewta fi sunna yi'a sonnajo no ɓorni hijabu no yaha remugo yi'a goɗɗo no acciti waren hino yaha soppugol soppu haray ɗum ko gaalayi wiye haray fewndo ɗo ko ɗum waɗi meɗe weltani on onon sukaɓe mawɓe gaccanammi haqqe na wiide meɗen monani mawɓe ndey kono wondema e jama yigol ɗeɗo geete wujuhu najira tawa a limay ga furɗuɓe ɓe ɗum no tindina goɗɗum ɗum no tindina goɗɗum mawɓe ɓe makani ɓe adda no mise minen ko men fulɓe wuro ɓe makani sa yehi ka dingira a tawi ko nayeji tun woni toon a yiyaali ñaloy a yiyaali bijji a yiyaali ɗiɗi a yiyaali a tawi ko towa galaɗe tun ko kalale jane tun enene wo ko wuro yewugo noon waɗi ɗin ɗon ka gayna o
hutorede o ala ko jaɗɗa. Si a yii ɓeeɗo sukaaɓe hannde no woduno ñokkondooɓe maɓɓe ko kipi, ɓeeɗo iwi nokkeeli woɓɓe ɗo lan anndi kaka woɗɗiiɓe seeniniɓe ɗo ko faamugol ko ɗaɓɓugol faamugol diina. ɗum ɗo no tindina pottagol puyndal. wa ma hadihi lhayatu dunya illa lahu wa laib wa inna addara alakhirata lahiya alhayawanu law kanu yalamun. ɓeeɗo sukaaɓe o sa yii sukaaɓe puyɓe woye mawɓe yurmuɓe hande ndiɗo leydi mamlaka yo allahu moƴƴo e maɓɓe o dawmina ɓuttu on ka maɓɓe o yoɓa ɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. waɗi noon wallugol pooɗana en ɓeeɗo sukaaɓe yoɓe yahuɓe jannga diina selluka laaɓuka pos ka jilla e ñooge ɓe arta ɓe yottina ɗum ɗo e meeɗen. ida dalla hada ala chey fa innama yadullu ala ihtimamihim biddin. ɓe faanda diina kan yo layu, yo diina kan yaajo. haray en weltanike kadi mawɓe nokkure nden ɗo no min fuɗɗorno noon assadatu walqaada, kohoɓe ɓen ɗo imamuɓe mawɓe yeesoɓe. sinno ɓe wino aray ɓe newna yewtere yo waɗu ɗo, cheikh on ɗo forsatano, mawno men nodda mon ka men dow to hanki haɗi ɓe seeni nokkugo. kono ɗum ɗo no tindina ko wiyete ay ko wiyete ƴoyiɗo ko ɗaytuɗo ha haaju mum moƴƴi, wona ƴoƴuɗo haaju mum boni, on ko ɗayɗo kontete. haray min jarni mawɓe nokkure nden ɗo e yeesoɓe nokkure nden ɗo e sukaaɓe ɓe mi yi andi taw sa ari tumen nokkure ko ya tasko taw wona ya muhadiru on no anda on ko prépariɗo. kono sukaaɓe yiyatano jolda ƴawra yaraɗa ɓanna ɗum ko ɗum andata est ce que ɓeeɗo ko somnanu fo jooɗata ɗum wawa mo paɗi nangi. haray en weltanike ɓen ɗo sukaaɓe kadi goto kala no mari ko gañɓen ɓe hay nayla no woodi ko gañta. hay go wigol are hiɓe ga nangeteɓe, hay sa wawata ɓe nangude, kono sa tindini nangoɓe ɓen ka nangeteɓe woni aray nayla golli. wakkilo ɗen janngugol ngol, wakkilo ɗen janngugol ngol wallahi hay hunde a wawata wallirde kaaɗo diina hara na rewgol ma allah tabaraka taala basira. ibnul qayyim rahimahullah o wi taw al jahilu la yuaddu min muqimi salat. neɗɗo majjuɗo nde wo ñinnoɓe juldano konte o pottinde ɗo naɓe taw ko ɓuri woɗɗude hina ɗum ɗum. kono tawgol haysi tawi wongol ma winda deftere ma joɗɗa waɗa muhadara ma jaboɗa lande ma waɗa darsuji ɗum ko hewtanteɗum ma hutubaji. kono faamugol mas ko honno saddigorta, ko honno juuɗirta, ɗum ɗon tun ko keye gandal ngal. haray en weltanike jama on ɓa haray imamuɓe juulirde nden haray ɓe mari konngol jarnugol jama o weltanoɓe. en weltanike oustad mouhammad ɓe wawno senade ɗo ko vacance ɓe ari. vacance ko fowtagol ijaza ɓe jangi lebbi jeenayi ɓe ara ɗo nun lebbi ɗiɗi ma desayi ngal ko lewru ɓe toɗo ɓe fowto faalaɗo o ara onnayi lette joɗo e maɓɓe to kono ɗo ɓe ari ɓe feƴƴi dawra sangareji, ɓe arti ɓe feƴƴi dalaba, ɓe arti bi ɓe hewtiti ga kadi ɓe hecci hanki ɓe senike ɗa, ɓe waɗi hutuba hanki ɓe senike ɗa, ɓe waɗi muhadara hande ɓe waɗi muhadara, ɓe faydi ijaza maɓɓe on wonti kadi jande. nden weltaniɓe, hiɗe weltani sukaaɓe wonɓe kadi e jangude ɓe. hande ɗo
hiɗen no woodi ga sukaaɓe buy ɓe tawata hino nafi men menen ɗo onon hiɗon janngude tan cheikh jette misal cheikh ibrahima ɗo waman shaya'ahu e waɓe kamɓe tumbodira warayɗa fowti andi mawɗo wimi mawɗo malaɗo ko wondata ko suka kende si julnugol ari tawa haraɗa mari suka moodi on nene te feƴƴo tawa mataki kala ko ari kon tawa moodi waɗoɓe no woodi sanani mawɗo teddi ɓayke o wonjo e wawɓe nani ko kanko haɓɓitotogoy haray meɗen weltani sukaɓe fof cheikh onon kadi waɗanonɓe du'a hiɓe wakkili hiɓe hoosude soppuru ndun ga hakkunde hunjagol qur'ana e hunjingol alqur'ana e janngugol e janngingol mo woodi woɓɓe kadi ɓe allah okkori jawdi kamɓe kadi ko kamɓe yittindirta piihoy koy fiino régulira par ce que piiji ɗin fof mo kala allah no waɗani ɗum laawol ka heɓira ɗon visa aljanna siko ka jawdi ma ka jawdi ma siko ka gandal ma ka gandal ma siko ka doole ma ka doole ma siko mawɗo ka nunɗal ma e ka feere ma moƴƴere kono haray men weltike toni men weltike allah weltano en ɓuri ko men weltani on ko haray toɗike allah tabaraka wa taala e lowre nde fof hintinɗon nden yo allah danɗon satte ndeeji e mayre newna kadi sukaɓe buy ƴette ɓe yaha jami islamia ɓe janngoya kadi kala mo tawata heɓaali feere yaagol jami islamia yo jannguga wiyaka beetu yaha jannguga jannguɗa wo ka jannguɗa ka jannguɗa wo ka jannguɗa a heɓay gandal hay si tawi ɓurda e seeɗa o yiɗo woɓɓe ɗo a ndarata ka quartier ji ga yeyata woɓɓe ko madina woɓɓe ko matoto woɓɓe ko nokkel kono a ndara e ɗumo kala allah no arsikirde ɗum ɗon ko wandi toran haray simi ƴetti konngol ko jarnugol on weltano on na attasadduru bitta'liq haray inchallahu min watta maako on e sooke imam gasi inchallahu kañum alaji ibrahima bari imamu on ka juulide meɗen ɗo ɓe maaki haray yen wattu du'anagol jama on sooke kañum cheikh ibrahima ba diallo ɗo inchallahu haray kadi ɓe ngeli iɗen mari ga mawɓe meɗen fooyuɓe ka nokkure ɗo e nokkeeli sertuɗi ɓen fof laɓɓinin anduyeji men ɗin waɗanen ɓe du'a yo allah okkituɓe cellal maɓɓe ngal haray inchallahu wona yejjital kadi toranogol en allah yo allah ɓurtinan en leydi men ɗi waɗa ndiɗo leydi mo mahhidatum li tawhidi wa sunna. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب نسبي لي بتجربة ويعتني كلام كمية الأستاذ سليمان جابر جزاه الله خيرا والله يقول المؤمن يجود بطل الإيد والأمور هاي بيدو يمبويدي إما بكتير دعوة إنها تريد بمؤية بوالدتك ko ɗuuɗi e sukaaɓe hannde si tawi woni hino jooɗaade sika iijondeeji ɗo haray no anndaa ɓe rewiino ka maɓɓe imma yahuɗo udditi deftere o anndini e juuɗe maɓɓe maa ɗum yahuɗo fehoji e maɓɓe fii oɗo da'wa ko honno ɗum waawata gasirde ɓeydi hibra e faamu e juuɗe maɓɓe min noon miɗo jeeya e ɓe yimɓe ɓe helino har mi yaheno ka maɓɓe ɓooyi tawi hari duuɓi ɗi no duuɗi haa toɗon tuma kono haa hannde ɓe wikkaaki ɗen haa hannde mi yahaali tawi miɗo faala min toɗo daga salon maɓɓe mi ronki heɓude ɗum e junngo maɓɓe nden ñannde hari simi heɓino ɗum hirri jami islamia tabituɗo ala sunna wa tawhid mi yaha mi konkana on tigi mbaafal makko o udditanammi o jonnanmi tawi yonɗo
mi yaltay ɗon tawa ala ko mi heɓaali nde ñande en gondana yo allahu yoɓɗo pour moƴƴude en joddi e batte men ɗum waɗi argol nan ɗo tina ɓe takko men ɗo ɗum kadi no waɗi weloweɗo mawnugo e an e ko allahu tum anndi ittiri muɗum haray ɓeeɗo hiɗe wonde ko wasondirten nafitoren ɓe enen ɓe sukaaɓe allahu addani en ɓe haaka nokkure ɗo hannde ko ɓe imamu ko ɓe premier imamu e juulirde juuɓe nder juulirdaji men ɗin kosa ɗo ka kale fof kadi wona wigol de mi aray mi ƴetta taxi mi yaha ma ɗum mi aray mi maakoor yani hollayɗo lan ko honto o ka kale fof kosa hiɓe jannude darsuji wakkilloɗe nafitoren ɓe musiɓeji ɓe tedduɓe andi ɓe nayi kañe ɗe hittata kadi asaɗo kono si tawi woni waɓɓe ɗo woni e nokkure anden ɗo haray tugalal mawnugal no e nden nokkure ko enen no ɓantata ngal tugalal ko enen tampoto kadi ngal tugalal heɓe nafoore fi duniya wal akhira kadi haray miɗo rerɗina ɗum hoore an rerɗina en ɗum enen ɓeɗo sukaaɓe yo wattan hilla e darsuji maɓɓe ɗin nootoɗen darsuji maɓɓe ɗin en heɓay nafoore ka gandal ɓe ɓeyditanayi en heɓay nafoore kadi e hibraji buyi en tiniɓe ƴettani en ɗo maakuji heewɗi ɗi tawata konngol kala ngol nanɗa a taway konngol kañƴe si a jogitike a gollitiri a nafitore idan woɓɓe noddi ɗo landal hittungal fi nde ɗo fedde wiyetende al asha'ira ɓenni kon ɗum woni mana ko wiyete kon al asha'ira ko ɓe innata kon kalamullahi ma'nan wahidun qa'imun binnafs ka jaabagol ngal ɗo landal min nayi ɗum ɗo ko jumnitti nde ɗo fedde al asha'ira yo ngeli en yewtinano wiɗen feddeji bakiɗi ɗin kaɗo diina ɓe fof maɓɓe hiɓe yawde yahande wootere kaɓe fokkiti toon ko nokku gootum ko yirbingol tugale ɗe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam accunori kono noon hiɓe ɓurdi ƴoyreji hiɓe ɓurdi kadi cuucal woɓɓe goo woni e kene ɓe feññini ko laaɓi koyi woɓɓe goo tawa hino ukkiti nder ton hino suuɗo nde ɗo fedde al asha'ira fayda ka mawduuji meɗen so yii en tummodira ni yewten mawduuji fi giggol fi ɓeɗo sahabaɓe fi ɗum ɗo fof ko littarghib si ari joni ka madda ilmiya hara ko min baabi nashri l ilm wonno ka duɗe ko ɗum watta so tawi woni no inne yo jange haray ko sifa ɗiɗo mawduuji yewtete toon e sifa ɗeɗo toɓɓe jirgitete toon e seɗeɗe sendidire o gandi hannde jarri borama ka leydi men ɗo yimɓe wonɓe noddude goɗɗo laawol asha'ira ɓenna kamɓe ko ɓe asha'ira bal ɓe inna en wonde al asha'ira hum ahlu sunna wonde ash'ariyankoɓe ɓen ko ɓe woni ahlu sunna yani goɗɗo wona ahlu sunna si wona kamɓe ɓe yiya hay page ji ka facebook hay ka ɗuma hara ɓe yalta ɓe wooda yima jimɗi ko nantata e ɗum noddugol faade e nde fedde al asha'ira ko fedde jeyande min al firaqi dalla al mubtadi'a ko fedde jeyande e feddeji oñiɗi ɗin ka diina feddeji sincuɗi laawi ɗi tawtanenaɗo sallllahu alayhi wa sallam accaani hoorejo maɓɓe on noon sincuɗo on laawol ngol allahu jalla wa ala fewnuno mo kanko e laawol ɗon o tuubi o rutti o dari ka juulirde e ñalaande juma o yeeti jama on fof ko min no ɗum mi taw ko mere woni toon mi wallini ndaarede si allah jarribuki goo abul hasan al ash'ari ko wuuruɗo ka qarno thalithul hijri yafoɗo lan seeɗa anndi min komi janngi ɗon fof ko domaine an on ɗi firakuji iɗo holi tan jonngol ɗo moƴƴa simtuɓe ay mi fuɗɗitike ka huɗɗorde mi jabaki nannal ngal abul hasan o wonno fewno o woni paykum tawi himo weli hakkille moƴƴa babel makko hari
ko ka sunna woni o andunoɗo jangunoɗo wiyetake ko o ganndo kono hari kana ala sunna kono o heɓi mal change lala e hoddirore allahu jalla wa ala baba e makko feƴƴini ɗo e hoddirore allahu jalla wa ala baba e makko feƴƴini ɗo goɗɗo goo jeyaɓe e kibarul mu'tazila o ari o jombi yumma abul hasan al ashari jombi yumma makko on ɗon noon tawi nde ɗo fedde wiyetende al mu'tazila ɓe fof maɓɓe fewndo on tumatay ko kanko ɓe nattanta ko inneten ko leɗɗe alarba yani ko kanko ni karmo ko maɓɓe fewndo on tuma mu'tazila hare ko neɗɗo marnoɗo ko innete kon gandal falsafa e ilmul kalami moƴƴa lundiɗo salafu salih o ari o jombi yumma o tawi o ko pay kum o ne'imo abul hasan al ashari wuuri e ley koyɗe o haa o timmini duuɓi 40 tawi ko mu'taziliyenkejo mo jokki firqatul i'tizal o yehi haa o woni ganndo e nder muɗum o watti windugol defte o waɗa raddu ɓe yimɓe on ɓe waddugol raddu firqatul mu'tazila yani o woni jaabaaro kelluɗo hakkundeji maɓɓe kono ɓayti hari ko neɗɗo taskotonoɗo waɗaynoɗo ɗaɓɓita o ɗaɓɓiti haa e nder ko wiyata ko ruduji watteɗi ɗin hakkundeji firqatul mu'tazila e firqa al kullabiya fewnontuma tawi ashariyana hari ko kullabiya woduno kañumanna e jama'atu ahli lhadith ahlu sunnati wal jama'a abul hasan o yiiti toɓɓere ka ɓeeɗo mu'tazilayankoɓe feggi ɗon o waɗi munaqasha oɗo jumbunoɗo yumma makko tawi ko woni hoore mu'tazila kamɓe ɗiɗo ɓe lurri ñande goo e masala ɓe waɗi débat abul hasan al ashari foolimo ɓay o foolimo ɓe yehi haa ɓe jaabondiri tawi o yaala ko wola hannde kadi abul hasan al ashari o wi ko ko jokkuɗen ɗum ko fenande min kawɗo o ari ka juulirde o erni ñalande juma on ño fof ɗon anndimi ɓenni ko mboɗi anndama e ndi leydi gandowa ma ko a woni abul hasan tawi mo waanino waanaare ɓortiinde o liɓi ka leydi o inni no mi ittirini nde waanaare mi liɓi ka leydi mi yaltirini e fedde wiyetende ngal mu'tazila o waynondiri e muɗum o faala noon jooni ɓay o yalti e nder firqatul mu'tazila o faala arde ka sunna kono tawi ganndo gooto no ɗon ɓurɗo ɓattaade e sunna on kono o tumbitaaki e nder sunna on mo inna mo abdoullahi ibnu said ibni kullab ko nden fedde nanta minni al kullabiya dambiɓe e oɗo abdoullahi ibni said ibni kullab o ari yani o woni ƴettugol gandal faamu oɗo sunna e jannganakuɓe oɗo ɓen o sikki wonde o hawri e sunna on o naati e ngol laawol ɗon kadi kono ɓay hari mo welno hakkil mo laaɓuno ɗengal mo waawuno ko innete ko ngal jadal wal munadara o yehi ɗon kadi haa o ɓanti hoore moƴƴa o woni neɗɗo hulaaɗo jaabaaro tawi o defande ngol ɗo laawol o sikki ko laawol sunna on non e nder ɗum o hawroyi e karamo koɓe sunna ɓen tawi mo mantorade wonde kanko ko jeyaɗo e ahlu sunna ɓenni he a falji na e sunna on kanko e maɓɓe ɓe nangodiri ɓe kiɓɓi tun ɓe hollimo dalilji ɗi o andi ha joni o yaltani e nder ahlul kalam kono tawi ton noon tuma o nawyi gurdam makko ɗam ɓattike yani takko ko feƴƴinta o watti noon hannde kadi ɓay o yiidi e taalibaɓe imam ahmad ibnu hambal o ƴelliti noon fi gandal imam ahmad ibnu hambal koye honɗum ahmad ibnu hambal wuruno o jangi noon o jangi sahih boukhari o jangi defte sunna ɗen o dari kadi o waɗi kadi ilan o annonsi kadi o inni awa mi arnoɗa mi sikki mi hewti kono e jahari mi hewtali ka sunna o inni mi wondiri allah min abul hasan mi yalti e kala konngol ngol mi wowlayno ka diina mi arti e madhab imam ahmad ibnu hambal mi tanƴini hewti ka mi maaya mi seedini allah miɗo maayude e dow laawol imam ahmad ibnu hambal on tuma o windi deftere makko nde o sakkiti windude wi'eteende al ibana kitabul ibana inde woda o windi nde ɗo deftere
o winni kadi deftere makko maqalatul islamiyina wa ikhtilaful musallin nden ɗon deftere kadi o winni nde e nder ɗe ɗo defte makko ɗiɗi kala himo ɓangini ko laaɓi koyi laawi ko ɓeeɗo yimɓe bid'ayankoɓe woni e muɗum almu'tazila alkullabiya e ko nandi tatay ɗum ɗum daiman ka sakkito ɗon sa ndaari ko maqalatul islamin wa ikhtilaful musallin himo wowli yani si tawi woni o jantike feddeji ɗi ha o waɗa noon o wola hannde kadi fi maqalatu ahli lhadith so ini maqalatu ahli lhadith o faami ɗon ko ahlu sunnati wal jamaa tawɓe ɓen ɓe jillaali hay hunde laawol maɓɓe ɗon ko ɗum ɗo woni ko o windi o wallini o tuubi o rutti o faala yaltugol e laawi turku ahli lkalam gonga ko cheikh l'islam bin taymi rahimahullahu taala ɓe maaki o faala yaltude o eti moƴƴa kono gokkoygol luttiti toon hay sa janggiɗen defte makko ɗen a taway o ƴawaali few e yani manhaji ahli lkalam o kono o etike moƴƴa hooreji ɗin fof yani a taway himo irriti ko ahlu sunnati wal jamaa irriti kon o maayi e dow ɗum ɓayti o maayi janngana kuuɓe makko go arti wonnooɓe ɓaawo makko yiɗunooɓe mo ɓe sinkiti laawol makko arangol ngol o wonnoo fewndo o wonnoo ka manhaji ibnu kullab ɓe fuɗɗi yani tawi kamɓe kadi hiɓe ɓatti sunna on seeɗa kono ɓe yaari noon hannde kadi no ɓe muutorta noon ko noon ɓe woɗɗitori oɗo sunna ko ɗum waɗi siɗa janngude fi firqatul asha'ira a taway firqatul asha'ira himo mari madaris muhtalifa hiɓe mari ko nete kon almadrasa alkullabiya hiɓe mari ko nete kon almadrasa alitizaliya hiɓe mari ko nete kon almadrasa almutafalsifa ko ɗum ɗo woni akhir ma waqafu alayhi firqatul asha'ira bimana nde ɓe wurnituno laawol makko ngol wona abul hasan altabari en ha hewti albaqillani en e wayteɓe maɓɓe woɓɓe goo arte ɓaawo ɓen ɗon ɓe yanñi laawol ngol ɓe yehi ha ɓe wurniti ɓe ƴetti laawol ashari ngol ɓe naadi ngol e laawol mu'tazila ngol ɓe yani ɓe jokki qa'idaji ɓen ɗon ɗin ɓe woni yahugol e konnguli ɓen e ko ɓe woni e falsafaji ka diina yehi ha woɓɓe maɓɓe muuti wono fewno razi en ghazali en e ɗuma ɓe naate ilmul falsafa e ko nantita e ɗum fayda koye ɗum ɗo woni ko yani firqatul asha'ira woni ko ɓe sakkitori ngallandal ngal ɗo ɗo landi honno ɓeynata ma'na kalamullahi qa'imun binnafs honɗum woni ko ashariyankoɓe ɓen faandoto nde ɓe wola ɗum iɗon anndi feddeji tati ko janni no toon fedde wiyetende aljahmiya no toon fedde wiyetende almu'tazila no toon fedde wiyetende al ashariya ma ɗum sila faala wiyaɓe al asha'ira ɓeeɗo tato gooto kala e maɓɓe no mari manhaji fi sifatillahi jalla wa ala wa asma'ihi amma aljahmiya kamɓe ɓe ari ɓe inni inna allaha jalla wa ala la yusamma bismin wala yusafu bi sifa fa ankaru al-asma'a was-sifata kullaha ولو ولي أجمع السلف على كفر الجهمية لأنهم يعني كما يصفونهم أنهم يعبدون عدما كيف مري في الدليل كمقبل بين الغلاة والمتوسطة كان من الجهمية نودي مقبل يوم بهاوي إن الله لا يقال بأنه موجود ولا يقال أنه ليس موجود قلت يا هايوتي لا يقال أنه فوق ولا يقال أنه تحت يعني لا يوصف بشيء هؤلاء غلاة الجهمية بينوا أجمع السلف على تكفيرهم المعتزلة لغن بينهم كديكو يا أبو أبيد كان من واصل ابن عطاء الغزال من طلاب الإمام الحسن البصري وكان بسنتين والله وكذا طريقة الاعتزال إذن بينهم بين أري بذلك فرقة الجهمية ونكو يمون في إنكار الأسماء والصفات فأخذوا يردون عليهم بميلو يلقي سنة يقول هاوية أن الله لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم بأنه تجاوز في الحكم إن الله له أسماء يسمى بأسماء سمى بها نفسه لكنه لا يوصف بصفات فأثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات بأري بفالا يلتقل إمجر لن بتبنتنني الله جل وعلا إن دلن بريم صفة لما قلن فوق وبين نتي المعتزلة نجي أنه صفة دي الله لن كونغل ما كونغل الله كو صفة تيرو وولغل
الله نور لك أول كمسبل جدد يعني طبيعي كمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم سيتايوني غدو يشركو بين او كودي كما ويرنو مو هاناني نامو يوتري الله نينكا نوكو بو الله يوتي في النبي موسى كو بي ودو وكلم الله موسى تكليما كان الله يوتي النبي موسى النبي موسى بلا الجهمية والمعتزلة بين لا أبدا ويتاكي الله وولي سوي الله وولي هذا إنني نيمو يكوتاكي في هون بس كده نقدر نقول يكون مسألة جنني يكون مسألة جن سري ساين ويه جنگه تسيكو كو يتانوهم بيتو غندنgal noton nyande natuda e dido taw ara wada taqriru shubha ara yittuda wada tafnidu hadhihi shubha bil adilla ko den nyande wiyete da ko aga بأري بميري وندي إذا أثبتنا لله جل وعلا الكلام فقد شبهناه بخلقه. إذن والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. الله وي هيهون وآوى مكو نوينو جون سيتاي وني ويدو محمد وولاي الله كدي وولاي هارين نندني الله اكو تاغيكو تاي منجر مابbe nden ko honto woni ko arugol ette aya qur'ana timmudo dallinora kuntum accakuma kuntum. Allahu jalla wa ala wi laysa kamithlihi shay'un wiiden ko gonga ka Allah hay hunde nanda e makko ka kono bonu watti yeso no wa huwa as-sami'ul basir ko kanko woni nanowo yi'o be jogiti ka Allah wiida laysa kamithlihi shay gere wingil fofo do woni ويتم أشاعر نصونك مؤتزلة جهميا نصونك يقول أهل السنة قريب من فوق دول ليس كمثله شيء. هنك كلمة كلا كتوى تبيد آدم هنا ودا ما هي مصيفي ترى ونايو الله مصيفي ترى دون كلوا ولي الجهمية كم بدو إنها ساوي الله نوودا بيننا نندلي ما يقول تجيكم بس إنه هدي وودا كونو يرتا الله كتنوودا be yaltini maydi joni be do be habe ni se wi Allahu wowlay enen kadi hide wowlude hare en nandini Allahu ko tagi kon Allah wi laysa kamithlihi shay ahlus sunna wal jamaa wi hihi kono landine don seda wa huwa as-sami'ul basir Allah kan gutigo wi ko nanowo ko yi o belandi mu'tazila men ene on mu'tazila yido yi'a beni be de yi'a yido nana benni mede nana ewi on nandi Allah parce que Allah wi himo yi'a himo nana bewi o wonadum yi'ande amen den e nanande amen den no serti e yi'ande Allah e nanande Allah benni menen ko mi wi'ata Allah no yi'a ma no nana ko himo yi'a yi'ande handunde e makko himo nana nanande handunde e makko. Ahlus sunna wal jamaa ni ahsantum fil kalam ko don labaha wiire non kadi Allahu no wowla kongol hannugol e makko naawigol se wi Allahu no wowla o naawigol kono wowlirten ni Allahu wowlirta ka jaɓɓuɗon ɗon ɗumɗa jaɓe ɗon ɗumɗa Cheikh l'Islam bin Taymiyya rahimahullahu ta'ala ɗum ɗo no jeeya e rampulaji ɗi ustade maki nane o bugi e asetije maɓɓe ko ɗo ari o windi deftere nde o waɗi rad ala hadihi lfiraq kulliha deftere labande ɓennede kitabu tadmuriya minata noon goɗɗo ɗo yo sohunde par ce que janngugol nde na ko weli fi sa ƴettinde yo taw haɗa ɗamari karmo ko spécialité ɗo e aqida o jannde annda ko honɗum wona sina ɗum ɗum ara e ɗum ko ɓeyno ɗum inna alladina no ɓen qaalu ɓe wi yon ha yaltoyon taw ganda ko honɗum won ɗo eywa cheikh l'islam bin Taymiyya rahmatullahi alayhi o windi deftere nden fi waɗi ko radd ala hadihi lfiraq o addi qa'ida
وإني القول في بعض الأسماء كالقول في بعض. ندون أرى يوتون سيبرون الله جل وعلا سفاجي go tabintina nommo ko non kadi hani don tabintina ngol mo sifaji go heddiɗiɗi so wi wonde onon o yi ay Allah yi ay kono yi ande monde nanda e yande Allah Allahu mari yande nde o hande mudum wiire non kadi wonde Allahu wowlay on wowlay kono Allahu wowlay no o wowlirta non ko wowlande handude e makko wona no wowlirton no onon. idan qaidaji labaɗi wondi e nden ɗon deftere kitabu tadmuriya. mana kongol ashaira kon ɗo ko ɓiyna kon inna allaha yani yatakallamu bi kalamin qa'imin bin nafs ko ɓe faala ko jokkugol tariqatu lmu'tazila fi inkari kalamillahi taala. almu'tazila nde ɓe riwno sifaji ɗin ɓe wi allahu wowlata idan joni ɓe landa joni o wi allahu wowlata joni oɗo qur'ana ko honɗum so wi allahu wowlata o qur'ana ko honɗum almu'tazila ɓe wi qur'ana o ko shay'un makhluqun ko hunde nde allahu tagi. ahlusunna waljamaa wi holno woniri ko hunde nde allahu tagi ko konngol makko. allah wi hatta yasmaa kalam allah ko konngol allah kanko tigi woni qur'an on ko kalamullahi. honɗum haɗi jaɓol ɗon onon mu'tazila ɓe inni wonde ɗum ɗo naata e nder kalamullahi taala ko hoore masala on ni. jonnon al ashaira e alkullabiya e fedde hikkinde ɗen almaturudiya ɓe ari kamɓe kadi ɓe faala rewtugol ka mu'tazila rewti ɗon kono tawi cabbi ahlu sunna ɗin no hino wuli kay e hoore maɓɓe. hiɗon nana hannde ka hoore leydi men ne mu'tazila en koɓe no tummondiriɗa a nanata ka. hada min barakati da'wati ahli sunnati wal jamaa. sabu ko ɓe ahlu sunna darino kon fi ruttugol nde fedde ko ɗum waɗi ɓe lutti ɓe haa ɓe mehi ɓe ronki luttirde kaɓe tummondira hannde kadi. idan al ashaira kamɓe ɓe ari ɓe wowli ka hewtugol langol konngol ɗo ɓe inni kalamullahi ko ma'nan qa'imun bin nafs yani si innama konngol allahu wona wastawi allahu o yowtay o wowla allahu wowlata. ashaira kadi ko ɗum woni aqida maɓɓe on ko wonde si allahu no faala wowlalngol goɗɗo ko ma'ana on ko ma'ana konngol ngol faamu kongo yewtere nden woni ko o bugoto e wonki maɗa yani ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam joni ɓe wiide. joni o qur'ana ɗo konno hewtiri nelaɗo sallllahu alih wa sallam enen en wi'ay ko konngol ngol allahu longini jibril ari longini ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. non aqida ahlu sunna wal jamaa ka al ashaira kamɓe o ko ma'nan qa'imun bin nafs. allahu ko ma'na o woni bugade ka wonki jibrila kadi on ma'na ɗon o hewtina ɗum e wonki nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. hande kadi nelaɗo kala nelaɗo mo ɗum ɗon hewti hande kadi ko kanko wodani noon joni wowlirgol ma'na hewtuɗo mon ka fonde. قل وادسبين إن عبر بالعربية كانت عربيا وإن عبر بالعبرية كانت عبرية وإن عبر يعني بأي كلام. إذن كل لوني مجرى الأشاعرة أولو كرنو جبين دو دفتر يعني أولو شيخ الدين السجزي رحمة الله عليه وين دفتر إن جناها في الرد على الأشاعرة دفتر من رسالة السجزي إلى أهل زبيد يعني في الرد على هذه الفرقة الأشاعرة. يمو هو اللي دون بانجي وند الأشاعرة كو بفاني نقول لكم ونفسه المعتزلة ويكم. جوني ستايوني بإني وند يعني قرآن أنكم معنى كلام الله جل وعلا. ومعنى كونغول الله ونا كونغول الله قلتي ومعنى كونغول الله بمعنى وند إنه هو اللي وند الله جل وعلا وولتا والولي السجزي كدفتر مكر وتبنتني وإني كونغول الأشاعرة في مسألة الكلام وتبنتين قولكم معتزلة تبنتين كون تجري ويقول أن القرآن مخلوق ونبيت بي معتزلة إمام أحمد كنت بسيرتنو بهولي فنين قول أقيد مقيون بواتي والغس فدي كونغولي ويقول أن القرآن يعني أن كلام الله ومعنى قائم بالنفس ندون وودي ما شاء الله ردود أهل السنة والجماعة يكفيكم
oɗo ceernojo yani walli fiiɗo ɗiɗo gemɗi yani annuniya haray hiɗi rutti ɗum ɗo moƴƴa e defti heewuɗe no jeeya e deftere ɓurde ruttude ɓeeɗo yani ashariyankoɓe deftere yani cheikh l'islam bin taymia rahmatullahi aleyh kaw inni bayanu talbisil jahmiya no jeeya e deftere makko jane ɗo ruttide nde ɗo fedde al imanul kabir li cheikh l'islam bin taymia rahmatullahi aleyh no jeeya yani deftere hannde woodande nde karmakoɓe hannde windi hara ko min anfa'i lkutub fi raddi ala hadihi lfirqa deftere karmakojo no riyad inneteɗo docteur salihul mahmoud ko waɗɗo takhassus fi ilmi lfiraq walmaqalat mo windi deftere mawqifu cheikh l'islam bin taymia min al ashaira nde ɗo miɗo wasiyo kala talibul ilm yontigi ɗaɓɓunde konde jooba mawlanaɗo fi ruttugol nde ɗo fedde ko jabagol landal ngal min juutini yaako ɗon wa sallallahu ala nabiyina muhammad. woɓɓe landi fi juulugol ɓaawo shi'a sella neɗɗo saytu o feñini aqida shi'a wonde ko shi'ajo rafidiyankejo yennayɗo ɓeɗo sahaba ɓe waɗayɗo tani maɓɓe juulugol ɓaawo makko sellata bal salaf kamɓe ɓe yino kala on neɗɗo tukkoɓe ɗo sahabaɓe janaɓe sallllahu alih wa sallam ka diine maɓɓe on tigi fa wa kafiru billahi jalla wa ala. goɗɗo landi ɗo ma hukmu rafdil aba taswija abnaihim mimman yuhibbuna bi hujjati tabaudi lkabilatayn wonɗo woni ñawore babiraɓe haɗayɓe goɗɗo yani haɗayɓe geɗalde muɗum jombugol jiwo sabu woɗɗodirgol yani kabilaji lindi ɗi haɗay ɗum ɗon no mari ka lasli e wi'ay wona ko dagi ka lasli yani no wiruɗen ni nane nene goto yagal ngal ka diina tefa leñol tefa ɗengal tefa mbaadi kono no woodi piiji ɗi mawɓe men ɓe wattanta hillay mum enen sukaɓen ko en jaɓu ɗum iwtiren ɓaawo maɓɓe e ɗum faddi wona yeddugol allahu jalla wa ala. no woodi buyɓe faalete ɗen tawa mawɓe men ɓen no yii goɗɗum toon tawa ɓe yahayni tuukum toon hara si tawi woni ɓe accitima yahi a ƴetti ton kun tuuku yaltoye ñande goo ɓe haɗama wota waɗu jaɓu jebbilanoɗa mawɓe ɓen ɗoftoɗaɓe andi ɗoftagol mawɗo yumma e ɓen yani ko min a'dami lhuquq yani allahu jalla wa ala wi wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana idan no woodi piiɗi goo wata jaɓu yani yadda probléme ji ha yawta haqqeji ɗo hare noon yani si tawi woni takafu kan no woodi ka diina yani no yonodiral no woodi ka diina sonnajo no andira kulol allahu no andira tinnagol e kaɗo diina e wakkilagol haray hiɗa faala jombude on sonnajo ɓe haɗima min ko minnatama toro allahu jalla wa ala hara ƴagganali mawɓe maɗa ɓe nam joni jaroɗen ɗo wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.